Tudi na povratni tekmi proti malteški Birkirkari dramatičen razplet s srečnim koncem za Maribor in uvrstitev v drugi krog kvalifikacij za konferenčno ligo. Tudi tokrat neizprosen boj do zadnje minute, tako kot že na prvi tekmi je ekipa pokazala moralo in veliko volje. In tudi tokrat je izničila hiter zaostanek, tokrat že hitro po začetku tekme po dosojeni 11-metrovki za domačine. Toda na zaključku tekme po številnih poizkusih z goloma rezervistov Jakupovića in Skuke do zasluženega napredovanja v drugi krog kvalifikacij za konferenčno ligo.
luda utakmica kakvu smo ju očekivali naravno, ali to nas nije spriječilo da izgubimo milijarde živaca. Nakon poluvremena, nakon tog breaka gdje smo malo onako iskreno i otvoreno porazgovarali i reagirali, drugo poluvrijeme totalno drugačija slika. Moram priznati ok, i nešto malo lakše vrijeme pa su igrači mogli dati sve ono što očekuju. Fantastična reakcija, kažem, nakon minusa. Vratili se, tražili gol još u aktivnom dijelu utakmice, iako smo smatrali da su produžeci naša strana i da će ići nama u korist jer imamo puno više snage i bolje trčimo, ali ok, svaki respekt igračima, čestitke, ono što su si zakomplicirali u prvom poluvremenu izvukli su u drugom i to je put. Jednostavno bacite na glavu za ovaj dres, za ovaj grb i to nam je ovaj put uspjelo, nadam se da će i u budućnosti. U životu ja mislim ništa da se ne mora, ali ne bi bilo realno da Maribor ne ide dalje, tako da mi smo to ispunili, idemo dalje. Ovo je sad prošlost. Bilo je jako dodatna motivacija za nas jer su nam stavili utakmicu u 5 sati. To su neke male mentalne igrice, ali na to nismo mi smo to odradili baš dobro i prošli smo dalje. Nasprotnik v drugem krogu bo sedaj luksemburški Differdange. Prva tekma bo v Luksemburgu in sicer čez en teden, naslednji četrtek. Še predtem pa tudi premiera v novo sezono slovenskega prvenstva v prvi ligi Telemach. Nasprotnik v nedeljo pa v Domžalah Radomlje.